empirical and concrete evidence said there was a king called Kisi Doma Otumfuo said to the first with Asante warriors Ekwachi na Wiakete wa Doma etwaniti. Why are you denying this? In any case, in one of your videos, who catch it say Wabakwasem obi or Hene bia mbetena so a friend Doma Kisi. Ndiye nyintum tina na wadama waka ye jatu ye fa nse na na ntwantro. Ana Asante Hene si wakum Doma Kisi a wo si wadi matem. Won so se wa Hene bia mbetena wakunya so ye friend Doma Kisi. Asante Hene si wakum Doma Kisi. And in this case, no ntinka watem dide na wadi no na wadama ye ntiase. Nana yantiasi o se ubetimi be kasa etia wo Hene pon a wanim tu nim se just hope so ye trofo nana wonkwa so just so shut up kata wani space so ye trofo na obeka se otumfo akunya ne nso nchen wo akunya no wo ye Doma Hene Doma pe o na ye ka Asante a ebi amadwe yam se ye Asante region kwa no Asante bi wo srem Asante bi wo Volta Asante bi wo Eastern Asante ebi wo bunu ho enti akunya da ho for 20 years plus 20 years plus what you wakachi pe what you want me anse ho adabraka na na se akunya no media etu onkotwere de atwere woni abusuafo nyina kasa asundua ba na o ka se krom hofo esumaja fo no sabi o magimi se otumfo ba ho se obesi Hene no na o munim se enye otumfo tumi mu so obetima ye no o ye din hwe no for what reason o munyina ne na akwa asundua mu enum asundua kruwa no asi Hene umuni ya wodi kum sa mempene anti basa ye na ekoso wo chief ahin sam won wo ho no. Is that what you subscribe to? Nana wadauma hwe amanyosam nye se mo ohini bi nye amanyosam aden. But to take part in active politics, you know, dangerous because we your Hinema NDC for your Hinema NPP for. Unkro omo atwa ho ahia no ebi NPP ebi NDC. So for you to take a clear stand, you know, and even our constitution no crowd to move for say mama nyesa na aden Doma Hene na aden dia na bae. Let me tell you history. Ebia na watre nkonya wo asihine to hine fo mo Doma ma nka nkire wo. Say ya na Doma Kisi ye twa ni tie bia kete. The drum you are beating no e dane say begina mu bisa you find yourself wanting na wada Roma. Twene na wo bo no enye de na twa so. Enye de emwa emfatao. Say wo Hene wo tie akunya sei so. Na uba no abetum futuro agu yani ye beka ko hwehwem yes na atwantro enye fe Doma Hene enye fe enchire ubeba mabu a ye wo ma no so beti yenso ye obuo e de ma ye hemfo ye mpesa so beti nti wadalma o ka de wom wontimi mfa wakonya fia we mbetoto Asante otumfo akunya no ho da biara da. I tell you sa kunya na wote so no na wo Mampong Hene kura ento no ento Mampong Hene na dia ko otumfo ho aso ko Mampong Hene wakunya no ento no what I say enti ye besrew sa wo bekasa otumfo ho na wa fani ani so ankasa no ho a you charge some people to come after you irrespectively enti ye besrew. If you attack my king, you attack me. Sana reality o, and the drum you are beating no, a recipe for chaos and disorder. Nti Doma Hene, please do name we are there wakunya no ento no. Say no na weni bre no dia, and ya wudi beko wo because you cannot change it. You cannot change it. And this awudi also your Hene na ube yempuntu juma dia jedi no wonye. Na mo social media ankora di so agro na ado ho ba gimu bi aba ba ye na dia nana eja tubuma nana wa hwia unya ba bi nyina o eja tubuma wa hwe ya unya ba bi nyina ti wo kasa ahwe wachi
Omo mu yodium no asema basesi ombeti ada akunya no nyawo dia na so ye bema nana otumfo osetu otosumi wasi ne hene bema be ko awonko wona no adua na piesie enye doma. History has it. It is documented. You see now yemfa tuo ni sekan kwa akon enti mu biebie ma no kasa akomko na nkani yankane tetina ka sabi ubibi hye wanum entokwa bai na motisuntre so ema entokwa ni mu no satam na kisi ene di manim efren doma kisi wana na di manim wosuntre so ana moni asante de yemu na ntokwa mu no na akorabo ka nana obiri yeboa satam no kura no na nya asante na ye kwaman omon ka omon bo as one people ana ye tam nana de no koye ye koye no ana nana kwa akura na ye kofa ne wafa ase o se tu woto odikan se womra no medi no wafa de knowing very well say one mo akun na akura bo kan ne wafa no he came with pain and revenge na kumam and you obetna so na asante kan ho bom ye strong no say no o ma dwane afri hakura na we have to pay them back for killing my uncle until we are kete me kachira wo panyinsam do ma hene if you don't know we are kete na asante yenim ko yenim daniel yenim ko bechi do ma kisi twani titen. This is history. You can't change it. You came to meet it. Even your predecessor, Nana Jimambedu, no woman, he accepted that fact and subscribed to the golden stool. Why? Adena oyesa. Obe yama se kokaye se I said domafo ne asantefo nka. Meanwhile ye nuanom ba dia wo ye no na sesia no asantini bi ne nam doma na domani jimifuo bi ekoka se asantini bi ni no de ade ekobo na obeblem hwan sa na domani bi nam asante na asantini jimifuo enso koka se domani no de ade ebo na hwan tri so na gbo ade na wo ye ne se bi wadwe ho akwa akiri afede betimi di aba doma hene wo kasa ahwe wachi o hwe wachi se sa doma kisi honhom no na abehye omudia ene me ka cho se otumfo se tutu the first honhom na hye otumfo se tutu no so na bakwasem kire se wachi watwamti enti se wo ye na se history will repeat itself there obi nka se puduo nhye o doma hene obi nka se puduo nhye na hye ayebedi dwo asante na na omudi agro no kowachimprenu na dwe ho neja yampia na obetena social media etotototo no bema wobeko a unko wo wano se memini we kokon ne aka cho se jai na aka se nye we na beka se minya yanka wobeko e wo tirim enti se wote ho ya besi hini awie